Salama sita musule sende sidupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua latarangi lan atu ya teh. Dia lalamai Yeremia pasala misa angka apa saya lako sangkulo. Dolo lambasa ki kadan na puang tamas tambayang. Mati olo malabi mi opo amatua kinim patingo kurean sumanga sia kami nomban. Ki palaku duka tudio na kagarisan kasalan bela atau madosa kani. Kamu mo puang ki tu sipato ki pangke lan allo katuang ki. Sia kadam mi mo tu sipatu laki rangi. Sia lamen dari biak lan katuang ki. Mak kada ko milako kami lan te kami nombang ki. Lan sangan na puang Yesu ki mas tambayang. Amin. Allo iya te wangka ko umpo isan ba tu pira-pira kadatuan. Lama duduki sia mangrondon ni. Sia lama sanggang ni, sia mak pisan ni. Sia lama bangun, sia laman tanan. Na dipakondi na kuah umbangun sia untanan pak kaboro. Umbangun sia untanan pak kaboro. Siulu solanasang tu tontong pada di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Kusanga taiki tu tangla untandai tu kada nakua susite. Karitik me bangun. Ya tu pak karitik ya to. Tai anna ya manna tu salana ba tu tang palambi na. Tu napak pekitanan, ba tu napak apokadan, siya napo ulelean. Tahu. Sangadin na, ya tu tomak karitik me bangun, napak petiruan duka siya napak apokadan duka tu melona. Tu sipatunna lan dipogau, tu lana poti bangun na tau senga. Dadi den tu melona na pak pepasanan tae anna mak pasalaman na siulu kaboro lan puang Yesus Kristus lan may pabasan ta atu yate masero tabasa sia tarangi tokumua ya tu Nabi Yeremia di patutunni pasanan dio me puang matua lan umpasan itu pasanan ia to tay annala urampanan ni puang sangadinna na ben puang kakinan sia kabaranian la makada lakotopa baatu lakoto mak parenta sia lakoduka budak bangsa kabaranian ia to di pasang tinti tananan sia bangunan. Ia tu tananan kerasun lana lampii. Sia ia tu bangunan tang kebatuan lana rondon ni. Ia te pak panganderan ia te di papatu lako Yehuda ba tu di patingo lako to Yehuda. Tutuo ulo lain katuan na tuo boko sia ulo langi katuan na tang si turu kadan na siapa purayan na puang matua. Na pak nubuaran batu na pak pesanan Yeremia kumua. Lana taloi siala na pokaunan bangsa Babel tu Yehuda. Apa tae na maangge indeman na tu pasanan na Nabi Yeremia. Tae na maangge indeman na to. Sangadinna na benduka puang matua pasanan sia kuasa la bangun ni sia mantanan batu mak bangun sule sia mantanan sule. Belana den atunna anak ia tu bangsa Yehuda batu tahunna puang matua la sule la dibangun lan pak kaboro ka maloloan ka masokanan sia atonganan. Siulu solanasang tu tontong di kamasailan puang Yesus Kristus. Mui anatae tu
moyan na tae tadi saburan nabi. Ya tu kita te tae tadi saburan nabi. Apa ia tu kita te solanasang na bengan duka miki puang matua kuasa siapa sanan. La unti rosulei sia unna torok meloi te mai lolangan katuanta. Paralu lata akui sia lata kanasai kumua. Inang den tu lan katuanta tu paralu dilampi. Ba tu inang den agan lan lolangan katuanta. Tu inang paralu lah dilampi. Lata akui sia lata kanasai toh. Sia den duka tu paralu lah dirondon ni. Sia dipadei lah may agan katuan ya teh. Ya tu diona pena matampo kamagalian untambuk esun karanggangan sia umpoi na misa bang kaleta manasa kumua tae anna la umpara kay bangi tae antalam para kay bangi tu yan na to lan katuanta apa si balikan na ya tu umpama diongan pena ba tu kale ma pagarri sia tuolan kasih pakaborosan ya nasang moto tu paralu lata bangun sia tatanan lante katuan iya teh may kobi takanasai siapa to tapatongan ni kumua ya tu puang matua matuto sia makuasa la bangun meloy sule tu mintu lolangan katuanta si turu pak pangada sia pak porayanna. Amin. Tama sambayang. Urre sumanga tu kadami puang matua. Unadai kani latuo unalai lamay katuangki. Tuagan katuang tang si turu katonganan mi. Angki bangun itu katonganan sia kameloan di olo malabit mi. Pamatoto mo kan opuang penamasalo rondong kanila umpogao iti kadami. Lansangan na po ang Yesu ki mas sambayang mati oro malabit mi o ambe daon seduga. Amin. Rampoin deto tu kadan na po ang matua. Tapi rangi solanasang lan atu yate. Tontong bangki palaku kumota subscribe ite kadan na puang. Siya tapak bagian ni lako siulu sang mane sang baineta. Urre sumanga puang matua tontong umpasiria kami kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.